Menteri Rang Baado Kari ha kejingkren ju sepang kejingpang COVID-19 ula kentui gibreu ban chemikilat jingyada bat ha kejo kapor ula kentui gibreu ban kendro iki baje de bantiet ikinu kejing pensawa ha kapor san baje janmiet men ha kesing ublei ha kapor batrekam ka janta curfew kum kadak ban buram gibreu bat ajing syakri yakinong shong kari ha kabede bat kanie ulat kejelau tatagata roy rengkat bat ka kurem jong bat kumjoro baki officer baki nong trei ka Raj Bhavan Shillong. Hagasngi ublei jong katayo balala, kila penlong ya kejing kendro baje ha kerdop jong ka Raj Bhavan. Kum kadak ban penpaw kejing sengungo, ya kinong shong keri gibalaai kejing syakri miet labat sngi. Ha kejaka sumar ban te lakam ya kejing pur uknyang jingpang corona. Ya kini kecihalang lapenlong de ulat kejela ha keposan baji janmit banyak snok tilang bat kari barok kawai ha keban penpaw ya kejing senguburam bat jing sengungu ikinong trei jongki jaka ajing sumar kentup naduk ki doktor bat kinas kibala trei miet labat sengi bantek lakam ya uknyang coronavirus. Kumjuru kipulit ke First MLP Battalion kila penlong yakum kini keju kecialang hakardop jong ke battalion hamaulai mauyong banyak snok ketilam hakaban penpawi kejing sengungu ikinong trai ke koit kakya hapo ke jela bat hakari.